Ɛtweɛ no so na kwai ne so ana sɛ ɛtweɛ no nso so. Because me will be a chamase. Abusua, they were ɛtwɛ edie ehia Ghana for mema no. Kyesam dwono wa mente ase. Ghana ni bema bia ɛpɛ oba na yase ehwam, oba na twɛ ɛso yɛ kama, oba otimi sɛ yes, an oba twɛnie udi wi a nkan bia ni akyire. Ɛne yɛ okɔ TikTok no so dia, ɛne yɛ sabio, mema ni nyina ekochi ma no, mema ne ka kyerɛ mba no sɛ ɛna kodwala fa nka twade, ukodwala yusu deto, ukodwala yesei, ukotoleta ohoro wa yase. Na eba ko video bi, na ase na be ko no muntie o. Na video na me tie no, ma nte se oba bia busa ba ma bi se na sabio wo ba ma no so no kwoti ase, wo hwe ase, white na efua na aye no, utimi kiri no hwe ase ana. Ana se ba ma no so no, ukọ sensa toilet so wi a, ukoti ano no, o hura no, ana se ba ma no so no, o dwonso wi a, o pro ukoti ano, esa me pa ano ana. Oba bia twa sa question no. But mema no edin sem ewurawura ma no e kyerem kwan a momfa so eni oman ya ase ni sane e ode na katrema e ko ba na ya ase a onti enkan bia ho sane e odi twani wi a wonti nka na mema no e bia no ba na akwakokudi no enkan ni na se o e bia na wo na okotia no e bro wo okotia no anase o hwe ase sent no po no heat ni betimi ewura ba na ya ase nti odi ni wi na ado so fa okote ho a wo ba gine so ba na ya ase bon eso na nya oba na ye wo bema no nti mutu mba na for TikTok wa na mo so moya mo ho adwuma ye video na say bekom ka tap send edama tap adwuma de kom aso yasna person send this kafra mo no e de ko Ghana tap app e na me kan for the amount first time should app probably a promo code Adwenepahene no bogo benya discount kama na me kan for Destiny Roofing and Steel Trusses e ba na e da so bo pa so dia e na Destiny be bo dan so kama e de amount omo number ene etwa gu no okoma so yeso edine Adwenepahene and as a Becky TV na me kan for Announce Boy Enterprise yenye POP ma dan painting why na abekọ na Announce Boy Enterprise okọ na che edine no Adwenepahene and as a Becky TV abusua yengo tie ye brothers no ene sisters no sabi conversation course no na yo ba she bibi efrim pa because ehu hia we ya be ma so a she bibi e de efrim na sabi empema agro de ehu hia se empema agro ni wiase a kamema kenyo bia se empoma gro ni wiasa ka ma ko mani nyede o mani nyeko so nyo bia nti wo yoba wo siesie ho no na be man so yede wo siesie ho ye se wutu sabio ebro efo no no to do kro so yede efo se de be ya daache wo ka bomu a ebe ye de ama an wo yofo nsa no ahwe wo de ye ngotimla ni wia ye da seda ebe mo bibia Ɛtweɛ abotre akoto na de apepa ehun ni nyina because don so ni bi kika ho a ebe ma ho abon me yusu no pepa mase a na menya rashes don't also why people who adwuma ma tuto bia me man eco private we open people pepa wi na mo me wo better met me ya chem sia eso me kwa pepa sia na ma se rashes bia ba na ese keka me eti me anything na me say me ni camera special one chrem uko buta farmer yeah it could be say chemical be woman you are allergic baby wipe no so your bar me use baby wipe no for wase so me ba pencha if for as ka sene to obo madawroma sorry okay so your bar anything me ko different too mo me to different too anyway your bar me fa baby on say your baby wipe o baby wipe me fa me for wase uko pharmacy wa me to baby wipe no your vagina wipe o okay me ba madawroma Ɛtweɛ ban diero yeah me say oyisu nsuo normal water on faru na si eni so oyisu your friend say wipe no wipes no very true yeah because allergy emanu enyo bia esno bia ne hunam what you say into oyisu nsuo no faru na se no anu no me use paper and a blast paper nye enti na ma me cheze me wo bebe but me na me say use water just wash it enu anu no na makwadwo so wo obi toilet wo me ka say me call office bi na ma tonso de me na makofa nsuo we oh busana oh yo once you wipe now you use pharmacy shop pharmacy shop obenya bi we hear that wipes no but who fear dey obetime use water but who pay abonti for emergency e ka for emergency outside no as o bar you need that wipe no okwa pharmacy a obetime ato etwa wipe ye we etwa wipe for pharmacy enye gwa any o face one any okay ye wo makeup one nti o different who kwa say una reading which one o pesa woto makeup one dey me obi o me bathroom ho Mr. Odem
Nana can send the request. Why? Nana will send the request. You. Let me see. If you can't send me what has na make. If you see the better so. If you so better so see I say and ketchadi and who coin so. Also, we use and as we buy a car we tell what since one. Me on make yes started at the end I'm catching say me ko wo bia me mami and sanu ye twamase. Ye twamase me first born e dey no munim say me who coin so nti no man ti be car amase. E ba boy no. E no be try me kase pa see me trum. Eto mo twa me wi amopam ye no come on be twa me. Na me tia don't cut me don't cut me they said it's painful as omo ye no be twa ne hwim eto amopam ye fiti o me ma me nza nyina mo ye ti say me say be ma kra no be ma so a eti me anka twa da me nsu nkomase because me wo Ghana na me nwoda no me ka say me boy on them say me boy me ntimi na na 3 days na me ho kwan bi o so na me ntan kwa no me kwa no every week me de ye amase na ho kwan be ye ke 20 me say wura ho kra na enye eti na and 3 days na me kwa no 1 week every Fridays bia me fie adwuma nti me kwa no Fridays eti sa Fridays me kwa no Friday no any weekend na ya anye no ama so 2 days na Sunday me nko because ade Monday me kwa adwuma eti de na sister fie ka no e no cross na me di nka aka eti me mfa nketwale ne nkomase but me di fa me ntwe me twenchen no Yes. 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 Me sanso fa nko me sanso fa nko me twase Yes. No because we are Yes. part of her eti eho no so no say eho na ya na ebi ho no ma me shatra na me panta ayi pant no ye mu no na ye ni wa na cheme pia na atwitwi ho na eho aye kuro eti me ko so a na ahim na ye me ya Yes. eti me mfa anketwale ankomase because me hu Yes. obey efiase hu so a emfa anketwale enti me mfa anketwale ankomase da Yes. Not as a quite ni so. Me hu A channel so na quite ni so and as a channel so. me because me will be a twamase and I me so na bia na me da Ankatade no emuama na emane Ena oba bi on so a we dry we obu a ne twa so kwan no so but we dry person that's how we ankatade kan wase because be me di me o say na me hu nsu ama me hu am we are dry so we are careful nyanka twede kan acidic acid Yes, anke twade na enyo obi anaje no. Me say me de anke twade eye mase a eho nyina be yiku sisi a. Yes. Me chen no. Me de anke twade ye ho se me chen bi a 2 minutes kra na makodware me ntimi kra me wie na ho nyina yiku. but enyo obi ana. Binyaba on say senya anketwade ne nko a according to Lady Nasam Kenya anketwade ne nko a on say ye wo ayi wo for the pepper o sedai ubetumi anoa pepper no onoa pepper na no asone so a no de gu bottle mu enti ukodware a ubetumi bia wose anaso pa wode ubetumi bia wose so ho wo ye ne sa so a ebeboa ema enka bia ma ho ubetumi fa anom ubetumi anoa ubetumi pepper no anom even crown pekese crown no bagarua sa duaba no mo fe ne bagarua no yes I know say what is she ne pepper na wase a pepper na ye no ane no no monchre mu ye because nipa bebre na wo we no so na yesua once na abenom answer na abenom no mesro make sure say wo nipa no wa me because pepper na ye no no etwe hu mogya nanse mu ho me no me ya to aso be me ba wo nanse ma no me ya to aso be 1 week e me na James na me kunu wo fie be se me nisu biri ma me twa hwe nka ka me ne nkola no kon wo fie anka nye no kre enti asa na abenom no sa pepper ne hwentia no we no make sure say wa me na wo eno kwa bo hwe cup ketua bi pepper no so pesa wo noma binyaba pepper no because mo chire mo nsi mo nim ye ma ko one is uyi ne embaako mienu uyi bia ari mienu pena da eni anketwade na de ho ya tene nyina yen ka se obi nko mia anketwade anketwade ro no fa ho na fio
Ai, No, akeka ana de no pɛpɛ no nyinaa sɛ mo nti nkyerɛ no mu yeah, yie. ubetimi sɛ crown one degree, but woyɛ then ɔbaa na sister sɛ woanhwɛ yie so a wo me mistake so wobɛtumi anyem pɛpɛ no a monom no sɛ wo mistake a ɛno so wobɛtumi afa nyinsɛn nti no pɛpɛ no sɛ wonom a no ayɛ careful sɔre bɛhoho ase deɛ yɛ okay nti but ne yɛn nom yɛ no pa wo sisi a ne deɛ nte sɛ yɛnom ne wɔ nom no wompa wo sisi a Ai, pɛprɛ no mɛnkɔ mesrɛ haw mo ho wo a bɛnom nyɛ no. saa wobɛtumi Ɛnyɛ anom hwee ntɛm ntia ne nyinaa. Mede akekaduro mehohoro akekaduro ho a mesene. Ɛne ne huru no nyinaa na matwitwa agu mu ano a. But ansa na bɛhwie anom no, bɛhwie sɛ where wammɛn did it ankasa no ɛmfa cre empty stomach ɛnnom. Wobɛtumi atwa ahwe no cre yɛsrɛ mo. Ɛna I anka omo atwadeɛ no nso muche no no. mo nka ne Anka sanso atwadeɛ no nso no. Yɛnkaa sɛ monkɔ kyim anka atwadeɛ rorɔ fa ahohoro mo twɛw. Mesrɛ mo, wode gu nsuo mu na wode saa ahohoro hɔ. In Wode fact, bɛgu atwadeɛ rorɔ no. warm water mu. Wɔn ɛnyɛ nsuo butubutu o a na ɛsɛ fa ɛnyɛ saa a nsuo a ɛyɛ warm dɛdɛɛdɛdɛ water nsuo na The betimi die dware akɔyɛ so sɛ obi betimi akɔka sɛ yɛafa dɛtɔ hohoro w'ase sɛ mo ankyerɛ mu yie a obi de full bottle akɔhoro na sɛ ama n'ase ahyehye no ɛno dɛtɔ nso hu ne koraa saa na dɛtɔ ɛhyehye te sɛ mako mese akɛtwadeɛ no menyuusi mede dɛtɔ ketekete na mede aso nsuo ma ne koraa na once a month doctor e hwe wase ane ya once a ɔn month sɛ ɔbaa bi ayɛ different ɔbaa bi abɔ deɛ different kyerɛ sɛ wo na wohwɛ wo body ana King Fresh ɛmaa no so no dɛtɔ ne nuabaa ne ɛhyehye kaa sɛ bi sɛ ɔne bɛrima da a n'ase no so ɛmfɔ saa ne wei no ɛno so no so wobɛnya a wonoa ɛno ye ho ni yɛ dry wonoa ɛyɛ garlic dry nti ye ni wohia ne edro to be mɔɔle ne honest wonoa saa deɛ mɔɔ no garlic ye ni garlic na edro watwitwa nkruma wotwitwa nkruma na de garlic afra na wanoa na wasɔ ne so nti nsuo no ɛba a ɛno a ɛyɛ tototo na wanom wɔdɔpa nom no after sɛ wokɔyɛ sex na hwɛ adeɛ sɛ wase bɛyɛ dry bio mu a but unim say we only enye bibi disorder I o was say se but mo be no no but I makasa was say kakra oh yeah dry so moma no this yɛnkasa sweet is baako super baako obi pɛ sɛ ɔkyerɛ mu ma nti moma yɛnu ti ɔne yɛntie nipa korɔ deɛ ɔde ba patcho wine na kasa na metimi akasa Yeah. kasa ne kasa nyaba thank kasa you kasa aha nti de minim ne say my sister odi mechi or very dry ɛyɛ normal ɛma yɛwɔ problem yɛwɔ sɛ biribi ɛyɛ yɛn na sɛ bi a the other person ɛyɛ different a yɛfɛle sɛ yɛwɔ problem but that's not it at all yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no vaginal dryness ɛyɛ obia ne ne body type obia hormones ne sɛnea ɛteɛ sometimes eduro no a papa no twɛ no menka sɛ ɛnyɛ adwuma o obi wɔ hɔ a ɔbɛnom ɛbɛgye no wobɛyi a ɛnyɛ da because saa na wo body type no nso yɛ den ɛteɛ nti mostly no nkurɔfoɔ no a wɔte saa no they make good use of lubricants because ɔno woyɛ ne dɛn ɛnyɛ sɛ ɔmfele sex no ɛbɛtumi ayɛ ne dɛ she can be in the mood she can be everything but ɛnkyɛ na hɔ ayɛ dry saa na me sister teɛ and wodi akyi a you may drink a lot of concoction just to bring the wetness that's how your body is nti no wohu ne saa na wo as ɔbaa no ɛne bɛrima no you let him understand so sei na me body type ti ɛnyɛ sɛ bi a ɛnyɛ me da nti na ɛte saa wate ase ɛnyɛ saa wodi akyi a wobɛkɔ akɔnom nneɛma ma no haw deɛ me sister mpacho ɛka no ɛyɛ nokorɛ paa hwɛ na meyɛ ayi akete meba me 30 si ba no anamfa sɛ me 20s na meyɛ dry paa but mekyerɛ a me 30 si a mewura me 40s no mabɛyɛ wet paa nti obi a ɛwɔ stage biara ne ne deɛ ɛtumi sika mpacho met me nti bisa woka sɛ ne mpacho nyinaa akyi na wobɛdi akyi a wobɛyɛ no ndwo ampa saa metwa me 40s mu o mea metumi sɛ yes nti asesa nti ah ebia mpacho wonso deɛ me pamucho since mami ebia bisa wo deɛ lady na bɛsesa asem why oh madam me pacho mami bisa lady na asem bako Mama, no no mpacho mami bisa wasem udi sweet Daddy Mimpe. the sweet enu so be ma wa ye see wet sweet will trust not me solve it abrante it does I it won't does India Yeah, Shichire Kwa, near enye se Tennyson, tichire o enye tichire o I once was a, you I don't know see if it's any, sweet everyone must enu send so me ye up. sweet here a solve sa problem es no bia ni system the system na the other lady ni kanu anti enti so na woka me sɛ ka say e ɔndi won say sweet me na ba o me sweet pacho me bɛyɛ ba ama o no pacho a me ba and enti na me bisa ni say odi sweet na o si dabi so I was so try enu so hwe me bisa wasem bi hwe me ne be okay bisa me madam asem me feel me nya like omo wo mood ma ya na ma ni bi ye ha atete won me fake uh, me oh fake no 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 be ma ni but to mpacho ma me bisa wa asem ba ko but before I move start no like mudi mu agro sanya manu do you do that oh
Oh, yeah, me be near the day, but I am No, not. once near me be sound no. Once omuya obi o ye ni didindi o so nu for crot me twu mu for ni didindi anya na be ma ube wet. The mood, you know. Aha, you see, at least no before we start no conversation no kwa bet mama why wet. Do you have conversation? Since that time now one kwana Bro, ni ade na tie on so. Obi won ma sa na o tie o. Oh, dabi o mi ba o, chema mi ba o. Eh serious. Once before uni oba be bibi won, I was so prepare oba ni mindset. Bro, oba bi won mo a emfa ho ne no ne baby a in fact na sem for that. Yeah. Me no na problem no. See, now me that problem, but me try me 30 something konti si an me okay. You see how dem am timi say, nke bia na ba be change. Ntina me bisa say, nkwala no. Me wo me first born no. Ana me da wana bibi ye me ho tekre bi say bibi nsha. Bada papa no me say, me ma me say, me wo da ofa me amenyem timi ma mba ne nyini wa yi ya. Na esa me ye kuro that so ame. Eti papa de ba me ho am say debi. O ba nyem me ma me say me esa me Adochila how? Mr. David, what's up? Then I will Mr. David, Papa, David, Mammy say, what's it, David? Mr. David, Mammy said, Bama family, I may not from me, and by your crown, my own from the woo. Auntie, after me, the one I'm who yet me, Bibi, Hona, Mammy, be so not to a draw a Ghana. Never any tree there. Money you pay. Dabi. Yeah. How much money you pay? I am not her own say, a crap and walking. Sis, no. I am not about 9 term crying a bomb. Now I'm like Oba. Not like Oba. What about so what can I to now was in the Chateau Club? And I am like a black can say Oba Bias a wood career. Even me man crack it was a mood galena say, baby, almost say, Mama see young Koto. As a Koto. Now you just said the wood now can say maybe was a wood and neck so be a neck. So then do we are or show the quarter when be I catua and I say you white not in the Bama. I wanted move banning your feelings are white, but you were back up honoma. I am not a ye to sack catua. Not Talabama name. Tabama is smarter or who said white or what's it. Hannah. Adwons ye manage on se mo tweba na no tweba na no e bia adwonso no free ban ho ya na ne ma bi hihye ho ye ka no yes e ho nya ma bi hihye ho se wan ye careful on hu da intinu bia tweba na no ho no na wo de fensuo na fa hohro ho na fa wonsa yiyi ho ube hu se wen hu a enyama quite bi ehihye ho. And where the something papa. Even a man nyina no, a man nye etweba no nkwa. On say ye wo man bi wo ho no ma, a man ase no say different obi ane ne de. Ye obi wo no ma ne de na ti se wa pagya enwa. On say upagya enwa nan na ode nante form no. Ye obi ane de. Ye friend a twentaban. Say na fe papa come to. On say no. Kin metimi abemu kakra. Obetina abem ye ba wada oroma. On say one thing say etwe no kotie ni bu ho no ma echia too much ya na ha ma no. Because kotie chie too much it we bo kwai to baby kwai ni na fi akwhye ho. In fact, the achia so almost here do. Dabi kenan be kan di kotie achia ho. Me madam go so hia be na no kotie achia madam fo no. O friend mother so become mother obi edim. Wo say be ma no kotie na ye say. Wo say e wona otimi kikemu na ni o say bibi to no so. O so otimi kikemu be ma na kata na no na buta nza den. Wo say princess so nya kotie achia pa. Abokwa ya to baby bi nintia. Na oda so no chimney sisi awusu sisi eku eno ne kone sai na kama pa who say the achia no ho who say oba bia no bia sa kwan na ye kan ho asem no so nya no that right position na eno sai bia na ne o man doggy na say koba bia say kona na oda no so na koba bia whatever bi kote no chia ko sa G point ho na so what you say and no this is the man no name styles here I'm here nyane de. Okay, abusia ma me hwe me dofo network ne area so wait make asa na e ha no akuaba
Ekwaba network ne anti okay, I see from Kra. Anti And I can mimi say wrong. I can see a cheba ni ano no. When him say mimi say bia mi gali and you me gali ye. I want to sort tie you ho be bla. Unsam e ho no etimi ye den etimi ye kuro. So hu ye mimi say me hu ye soft pa. Eti e ho no so you ho be bla. Enye de bia o. Oh say enye de bia obe hu say wo mo na wankasa wo hwa obe hu say ade white na kasa aba ho. Into wo no say wo bia ho wo don sa mienu say bia no sa na me ye no. But me dey say ebia enem midwale intentem because na me bucket one ha me. Enem so me da so mo na me say me be yeti ama nti onhwe na wani nti mi diri mi kamri kanam dwale me mbie ho but se me mbie ho bo se sade chi na se me dwale na ma anyi ho a bo se na me honam enti si me ho so enti me dwale bia me bie ho na me di nsuo awuhurum na me koto susu wie na me sori a me say bie me dem na si sink na no na me bie na me di nsuo na bu shower me bie si na me li ahukuro ho and obe pentina so papa anu dia me pepa na me ta pe na mu say na me ba cho na sisika anka atwede asem wo no ka anka ni kwa na me fu ya anka atwede ni na me fu ye anka atwede no wo se wo ba no oba bia ye different na oba we your sensitive person na we your oba ye twa waseda ana oba bia ukogwa ye ti wase ana oba bia wase so say kwa na sa check your body because anka atwede dangerous say we be kwa wase because ema wase emmo ye ketekete. Yes. Nti say we obi a we are dry person na nti say odi anka atwede kwa wase nti say we check nti say we check kind of body no ade a utumi ye anka atwede kwa say odi you abotwe mu kwa na say we obi sensitive obi we na wo kekaw odi ye wakodware ni wa anya ntama amfa cream astra ho abonsa na e won so na kekaw nti oba kro no say hu say wase achi a we obi a unya dry na we obi a wase chi a ubetimi atena nso ohye na nka atwede eno wase achi nti opese mu bie but we oba wase aketo a odi ye friend is anka atwede ko hono a ubebu obi kwati bebu and on say ayi sister fia de o kan ye no go say na me say me ne ba ye kan ka atwede asem ya na ka de ba kwa mehwe na mpese ke ma no o man kasa kwa timi de ba ne say Emma no musa say Emma do say no motade bia Vaseline anase nkutokura fa etweba na no anase etwe no say da make say ayete say enwa no aye fe ataban no e wo say e mu tete so hia so no we ni sana ho be dry ni nti no e wo say unya Vaseline na ka dia fefa ano no so wo tae ni sa tem bia na e be ye din say obenya cat e wo wase eno na ka me ta be ti na ka ma cho mo wipe ye wo wipe kura ho ye wo wipe ayi wo but ma bebre ni ye ukobucha mi wo you kobucha ye wo ayi tissue go ayesentu na white bu a oil wom ya na special ko pharmacy kura bi ho no ti say we oba kwa na wo pie na wo ta adwonso ansuo mben ukodwonso bia na say wo di eno pepa wase say wo di eno pepa wase Africans de na ye bra na kan Africa won say ehwe wo ho ukoshia oba wa abontin no wa friend asmesi be hia me ebia no u friend po no nim say u ba onni kwa u kwa akodi no nti oba be hia straight away na na the boss nti ubenya hit because any ho be shepa because wa jonso we bia wakwa ni ade nti sade no say see check here on pa na we oba so nim say be ma frewa ukwa say what that wet wipe ni bo and our small towel so won't mean ndware nkran po dia so what towel we timi dey clean wo and sign again na start no po dia sa wo ko ho na sa won ye ya wo hu sa sa dia na be ko so a ebia excuse me ko back house ko ho na bra yes because nipa na be ma na hu say afi na we remu say wo ko back house so na wo ko clean ho neat and yes ana me like in fact adeba ko so say ye two man fo ho ne say amunya tissue dry tissue amade people o mase yes it's so oba bia pe wipe sa wipe ni say no ebu no wet kakra and so that people wase a ebi ntete nka wase ba ko fa dry paper na anase dry tissue no na the people wase because my people ho adwuma da chemicals a ye de omode paper no enye se oba be ko wase
enti no so wo dry tissue ko pepa wase a wo ba no be ha ho Adwenepahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tomti